وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ او پوشے یقیناً ہاغ مالونا چوگٹل تاسو پجنگ کی کافرانو نکار سمئیم یقیناً اللہ دا پارا دائے پنزمائے صدا و رسول لرا و خپلوانو دا رسول لرا و یتیمانو مسکنانو مسافر لرا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان وکتاسو ایمان لرے پا اللہ او پاغ امداد چرالے گلے منگا پخفل خاص بندباننے ورزد جنگ بدر کی پاغ چھ مخامخ شد وڈلے واللہ علا کل شئین قدیر او اللہ پارسیز بانے قدرت دریم اذا انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منکم کل چوئے تاسو اے مومنانو پغاڑا نزدے بانے مدینے تاو کافرانو پغاڑا لرے او قافلہ دا سورو استاسو نکوز روانوام ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد کتاسو مخنا وعدکڑے دیو مقرر وقت جنگ خام خواب اختلاف جو کرے تاسو با وقت مقرر کے ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لیکن اللہ تاسو یوزے کرے بے وعدے دید پارا شکور کے اللہ کار چدے دکولو لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ دید پارا چہلاک شیاسوک چہلاک شیری رسو دلی دلو دلینا اجوندے آسوک چی جوندے رسو دلی دلو دلینا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ایقیناً اللہ تعالیٰ سوری پار سپوئے دے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ رَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ کلچو خود تا دی کافران را اللہ استاپ خوب گل کسان او کا خود رے تا تدیر دیر نخام خواہ کمزور تیاب کڑی و تاسو او خام خواہ اختلاف پمکڑو پکار دا جنگ کے ولیکن اللہ سلم انہو علیم بذات الصدور لیکن اللہ تعالیٰ بچ گئے تاسو دا فشل اور تنازونا یقیناً اللہ علیہ پویا پائے خبرو چی سنو کی وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا او کلچ خود اللہ تاسو تدی کلچ مخامخ شوئے تاسو دائب تاسو پسترگو کے لکسان اور لگی خارکڑے تاسو دائب پسترگو کے دیر پارا شکورت کے اللہ کار چدے لائق کے ظلوم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تعالیٰ تا اور گرزولی شی ٹول کارونا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان والو کلچ مخامخ شہد ڈلید کافر سرام نکلک شیپ میدان جنگ کی ایا دوائے اللہ تعالیٰ لردیر دیر پارا شکامیاب شہم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور تابعداری کوئے اللہ اور رسول اللہ اور جگڑے مکوئے کورنے کی نو کمزوری بشے اور لا بشی استاسو دبدبا اور صبر کرے یقیناً اللہ علیہ خاص مرگرے تو صبر نہ کو
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله مکیے پشانت دائے کافروں چراوتلو دخپل کوروننا لوئی کو ان کی اور یا کو ان کی خلقتا او من کول خلق دا اللہ دلالنا واللہ بما يعملون محیط اللہ تعالی غطول عملون بانشدی کول باگی رون کے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ کلچی خیستکر دی کافران تا شیطان عملون دائیم ویویل ورطا نشت زور اور پتا سبانینن دخلقنا ایقینن زتاسلم فنائی درکوم فلما ترعات الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ارگلائے چھ مخامخ شدوار ڈلے واپس اگر دے دا شیطان فقل پندوان نے ویل دستاسن جدائم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب زکینم زعاغ شے چتاسوی نہیں نے یقیناً زیرگم دا اللہ نا واللہ دے سخت زاور کن کے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم کلچی ویل منافقانو آکسانو چدائی پزلونو کے شکو دو ککڑی دی مومنان لردین دائیم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم اور چاچ زان اس پار پا اللہ یقیناً اللہ تعالی زور اور حکمت والدے ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق اکوین تیلی دن کیا چسا اخلی دا کافران ملائک دمر وہی مخون داغی و شاکان دائی اوائی ورطا اسکے عذاب دور سزون کی ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید دا عذاب سبب دا اسرا چلی مخیلی گلی استاسلا سنو او پدی سبب دے چی یقیناً اللہ ندے حس ظلم کن کے پبندگان اخفلو کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال دا موجودہ کافرانو بشاند حال دا فرعونیانو دا شاشدائین مخیوم کفروا بآیات اللہ فاخذهم اللہ بذنوبهم کفر کروائی پایتون دا اللہ تعالی نونی واللہ عغیب سبب گناہ ندائیم ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی طاقت والدے سخت عذاب ورکن کے کافرانو دام ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم دارانی والبعضاب دے وجنریم یقیناً اللہ تعالیٰ ندے بدلون کے یو نعمت درا چینا مکڑی بیو قوم تردی پوری چائی بدل کی وسبب دخل عملون سراغ حالت چدری بنفس نفسن باندویم اور دے وجنا چی یقیناً اللہ ہر سوری بار سبوئے دے کداب آل فرعون والذین من قبرهم حال ددی پشاند حال د فرعونیانو دے او دا کسانو چی دائین مخیوم
كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. دی دروجن گنل آیتنا در افول نو ہلاک کرل منگا دی لرا بسود گناہنو دریم او غرق کرل منگا فرعونیان ادا طولو ظلم کون کی. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. یقیناً بدتر د زناور دا اللہ پنجبانے کافر خلق دیم دا سی کافر شئی ایمان نروڑی. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون. آغا کافران چی لوس کری تا دائی سرام بیا ماتی یغی لوس پل پہر زل کے اوزان نبش کی دبی لوزینا. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. نکوس عمومی تپدی بانے پا میدان جنگ کے نو یروا پسود جنگ ددی رستنی خلق ددی دید پاراش یاد اساتی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. او کتیرہ کہ دیو قومنا دلوز ماتولو نو خبر اور کائی لرا دلوز ماتولو برابر برابر. ان اللہ لا يحب الخائنین. زکا یقیناً اللہ تعالی من نکی دخیانت گرو سرام. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. او گمان دے نکی دا کافر چی بش بشی دا اللہ عذابنا یقیناً دین نشی عاجز کو لے اللہ لرا دخل عذابنا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. او تیار و ساتے ددید جنگ دپارا سمرم چی وس رسی طاقت دوشتلو او پالرشی اسونا چی روائے تاسو پائے سر دشمن دالا او دشمنان ستاسو. وآخرین من دونهم لا تعلمونهم واللہ یعلمون. انور کسانم ددین سوا چن پی جنے تاسو آغی لرا اللہ پی جنی آغی لرا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعاش خرچ کوئے تاسو سشے دا اللہ دا دین دو چتوالی دا پارا پورا و درکریشی تاس تدائے اجرم او بتاسو بائے ظلم نشی کے دے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اکور کاغش ولدا کافران روغ کولوتا نتم ورکوک شایتا او زان سپارا پالا یقیناً اللہ تعالی سوری پار سبانے پوئے دے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اکغواری دا کافر چی دوکھ کئی تا سراپ دے روغ کے یقیناً پورا دیتا لرا صرف اللہ. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. خاص اللہ ذات دیکھ لکڑے تو پخپل امداد اپ مومنانو صحابوں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اجوڑ اخراو سے اللہ پمند ظلنو دے مومنانو کے کتا خرچ کرے ہاں طاقت چی پزمکا کے ریٹول تا جوڑ اخنش پیدا کو لے پمند ظلنو دے کے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
لیکن اللہ تعالیٰ جوڑخ پیدا کرے ذری پا منس کی یقیناً اللہ دے زور اور حکمت والدے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین اے نبی پورا دیتا در اللہ آغشا لرا چستا تابداری کی ایمان والین یا ایوہ النبی حرد المومنین علی القتال اے نبی تیزی ورکا مومنان درا پجنگ کولو ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 خدا سی طریقہ کوی ساس و نشل کسان صبرناک زور اور بھی پجنگ کے بدوسو وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ او کوی ساس و نسل کسان صبرناک زور اور بھی پیو زرد کافران مانے پدے وجہ چدا کافران دا سے قوم دے شنپوئی گی بدین الانا خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا اس اسانتیا راوستا اللہ تاسنا پدے مخی حکم کی زدہ چپوئے دے لائقیناً پتاسو کی با کمزور تیا رازیم فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 نو کوی ساس و نسل کسان صبرناک ضرور کی باپت و سوم وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ اکوی ساس و نظر کسان ضرور کی باپت و ضرور دا اللہ بتوفیق واللہ مع الصابرین اللہ دے خاص مددگار صبر گون کو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض ندی پکار پیغمبر لرام چوی داغد پارا قیدان صرف تردی پورے چی خوی نتوی کی دکا فرانو بزمکا کی تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم تاسو غواړئ سامان دنیوی اللہ تعالی غواړي آخرت ستاسو لپاره اللہ تعالی دے زور اور حکمت والے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما خصتم عذاب النذیم کنوے حکم مقرر دا اللہ طرف ناچ مخی تیر شوئے خام خار سیدلے بہتا استاپ سبب دار مال چتا سواغست دا کافران نازاولے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نخرے دائے مالنا چگٹلی تاسو دا کافران نا حلال پاک اور یرکوے دا اللہ نا یقین اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدیکم من النصران اے نبی ویا غشاتا چستاس بلا سنو کی دی دقیدیانو کافرانونا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یعطکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم کمالوم یا اللہ تستاس بزرونو کی مین دے اسلام درب کی تاس تغور مال داغنا چکم ساسنا غست شیرے او بخنبمو کی تاس گناہوں واللہ غفور رحیم اللہ بخنک ان کے رحم کن کے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ او کدی غاری نقصان کو الستا سرام یقیناً دی نقصان کرے دا اللہ سراد دین مخیم نو طاقت درک اللہ تعصف دیواندے اللہ تعالیٰ پوئے دے حکمت والدے ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
یقیناً کسان چی مان راوڑے او ہجرت کڑے دے او جہاد کڑے پا خرچ کولو دمالو نخبلو دزان نخبلو اللہ پلار کی والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض او کسان چی زیور کڑے دے مہاجرین تاو مدد و سر کڑے دے دا دوارا ڈلے باز دی دوستان دی زبازو والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایة من شيء حتى يهاجروا پاکستان چیمان راوڑے و ہجرت نکڑے نشت تاصل دائی سرد دوستانی کولو نائس حق تردی پورے چاہیے ہجرت کی وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اکا طلب دا امداد کی سا سنا دا دین مبارکین لازم دے پتا سوائی سر مدد کول الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر مکو امداد دی پا مقابل دائے قوم کے جس تاسو دائی پا منس کے لوزیز جنگ بندے واللہ بما تعملون بصیر واللہ تعالی استاسو طول عملون دروینیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض آخلق چی کفر اکڑے باعث دی امداد تم کی دبار سرام الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر کون کے تاسو امداد مسلمانانو نو پیدا بشیلوے فتنہ پزمکہ کی و فساد لوے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا واکسان چی مان راوڑے او ہجرت کڑے او جہاد کڑے اللہ پلار کے واکسان چی زیور کڑے غیلا او مدد کڑے دا کسان مومنان دی یقیناً لہم مغفرت و رزق کریم دید پارا دے بخشش دے گناہوں و رزق دے عزت والا والذین آمنوا من بعد وحاجروا وجاہدوا معکم آکسان چیمان راوڑے رستو اجرت اکڑے و جار اکڑے استاس مرگرتیا کے فاولائک منکم دا آکسانم استاس رڈلی نہیں صابری اولو الارحام بعضهم مولا ببعض فی کتاب اللہ اخبل ولی والا باعث دریم اختار دید میراث دبازو پا حکم دا اللہ کے ان اللہ بکل شئین علیم یقیناً اللہ تعالی سیوان علم لریم براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم اعلان دے دا جدائے دا طرف دا اللہ و دا طرف دا رسول داغنا آئے کسانو تا شتاسو سر اللہ اسکڑو دا مشرکانونا و لوز مات کڑے رہے فسیحو فی الارض اربعات اشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وے ورطاو گرزے پا ملک سلو میشتے وہ یقین کو آئے تاسو نشاجس کو لے اللہ تعالی لرام اور یقیناً اللہ تعالی شرمندہ کو ان کے لئے کافران لرام وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ عام اعلان دے دا اللہ اور رسول دا طرفنا خلق تا پرز حج لیم ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ یقیناً اللہ تعالی ویزار رہے دا مشرکانونا و دا رسولم ویزار رہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نکتاسو توبہ اکڑا دا شرک و کفرنا نو دا وستاو زبار غریم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اکمخم وارو دا توبینا وشے یقیناً تاسو نشا جس کو لے اللہ لرام وبشر الذین کفروا بعذاب علیم
نصیر اور کارے کافران تا پازاب درناک إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا مگر آکسان چلو ذکڑے تاؤسرا دا مشرکان ندیم بین نے نمگڑے کڑے تاؤسرا حصے دلوز اور امداد کڑے ساسم مقابل کی دبلچا سرام فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين نو پورا کہ دائی سر اللہ وزائی دمود مقرر پورے یقیناً اللہ تعالی خوخیم آشال رشدان ساتھی دبے لوزینا فَإِذَا صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کلچی اور تیریشی میشتی دا حرمات وجنے دا مشرکان چکم دے تاسویم میں وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد اور نیسے دی لرام اور بندائیں دی لرام اور کینے دی تپہر مورچکیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور رحیم نو کدی توبہ استد شرک نام اور پابندی دمانزو اکڑا اور کئی زکات نو خالی کے ددیلار یقیناً اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ او کہ یو تند دے مشرکانو پنائی طلب کی استانا پنائی ولور کا تردیش ووری دے کلام دا اللہ بیا اور سوید لرا زیدہ منددتا ذالک بانہم قوم لا یعلمون دادا جد دے وجنا شدا قوم دی نپوئیگی بدین کیفا یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہم سرنگ کے دیشی دا مشرکانو لحاظ دا لوز دائی پنیز دا اللہ و پنیز دا رسول إلا الذين عاهدتم من المسجد الحرام ما سوا دا کسان چتاثر لوز کرے دا مسجد حرام پخوا کے فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم صبر جائک لکی ساز دفارا پا لوز بانے تاسم و تکلکو سے ان اللہ یحب المتقین یقینا اللہ تعالی محبت کیا چاسرائے چیزان ساتھی دبے لوزینا کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمًّا سرنگ کے دیشی لوز دا مشرکانو حال دارے کدی غالب شی چرد بتاسو لحاظ نگئی ساسو مبارکی تخفل ولیعون دلوز یرزونکم بافواہہم وتابا قلوبهم واکثرهم فاسقون دی رضا کی تاصلہ صرف پخلوخ پلو اور انکار کی دی جونا دی ایماننا اور اکثر دی دینا فرمان اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون اغسر دی پا بدل دایتون دا اللہ بانے دنیا لگا نوڑی دلی دی دا اللہ دلارنا یقیناً دی بد دی حق کارونا چیدی اے کئی لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة اولئک هم المعتدون لحاظ نکی دی دا حس مومن پبارکی زخفل ولیون دلوز او دا کسان دی دا حدنا تیروتن کی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نو کدی توبہ کرا دا کفر شرکنا او پابندی دا مانزے اکڑا اور کئی زکاة نورون استاسو دی پا دین کے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور جدا جدا بیانم دایتنا دا پادا قوم چپوئے لریم
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ او کمات کی دی خپل لوزنا پس لوز قولنا او تان کی دی ساسو بدین کے نو جنگ کوئے دا مشرانو دا کفر سرام انہم لا ایمان لهم لعلهم ینتہون یقیناً دی دا پارائس قسمون نری پارشی او دا دی دا پارائش دی منشی دا جنگ کولنا الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول آیا جنگ نہ کویا تاسو دای قوم سرام جماعت کڑی قسم نخبل او پخیر عادی کڑی پیسلو در رسول وهم بدوکم اول مرہ او دی شوروم کڑے تاسو په جنگ باندې اول ذل اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين آیا رکوے تاسو دینا اللہ تعالی ډیر حقدار دے اشراق نه يرو کې تاسو ایمان لرئ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين جنگ کوئے کافران سرام دو سزاب اور کی دیل اللہ استاس بلا سنو او شرمندہ کئی بدیل راو مدد بکی تاو سرازی مقابلہ کی او شفاو اور کی سینو دقو مومنان لرام ویذہب غیظ قلوبهم ویتوب اللہ علی من یشاء ابو بزی غصاد ظلن دا کافرانو اور توفیق تو توبے وور کی پچ آغشال رچو غاری واللہ علیم حکیم اللہ پویا پارس و حکمت والدیم ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم آیا گمان کوئے تاسو چپری بخودش ہے حال دارے تروسا نری جدا حال دارے تروسان دی جدا کری اللہ کسان چی جہاری کری ساسونا ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولی ولا المؤمنین ولیا انینی ولید اللہ نسوا و رسول نسوا و مومنان نسوا کلک تعلق والا واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبردار دے حقیقت داغے ملونو جتا سوی کوئے ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر نری فکار مشرکان لرام چابادی دی جماعتونو دا اللہ تعالی گواہی کئی دی پخپل زانونو بانے پا کفر کولو اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون دا کسان بربادی ددید عملنا او پور کی بدی ہمیشہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر یقیناً آبادی جماعتون دا اللہ دراغسوک چیمان لری پالا و پر رسنائم وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور پابندی دمان زکی اور زکاة ورکی اور نیرگی دیشان سواد اللہ نام فَعَصَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ نکی دیشی یقیناً دا کسان بید ہدایت والاونا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ آیا گرزوئے تاسو بس کول پاجانو وباد ولد مسجد حرام پشان دا غشاشی ماندری پا اللہ و پردوستن او جہاد قید اللہ فلار کے لا یستوون عند اللہ ندی برابر دید اللہ پنزم واللہ لا یهد القوم الظالمین واللہ تعالی ہدایت و ثواب نور کی قوم ظالمان تام
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. آکسان چی مان راوڑے و ہجرت کرے اور جہاد کرے دا اللہ پلار کے پخرش کولو دا مالونو دا دانونو لوے در دیر لوے درجے والا دی پنیز اللہ. اولائک هم الفائزون اور دا کسان دی رسولن کی ریخ پل مقصدون دا. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. زیر ورکی اللہ دیت رب دریم وخاص رحمت سر رخبل طرف ناو پر رضامن تیام او پجن باغن سرا شدید رو پائے کے نعمت نامی شیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم. ہمیشہ بھی دی پائے گے ہمیشہ یقیناً اللہ خاص اغسر دے ثواب لیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. اے ایمان والو منی سے پلاران خپل اورون خپل دوستان ان استحب الکفر علی الایمان کہ خوخیائی کفر رب ایمان ماننے. ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. او کچا دوستانو کڑائی سرستا سنا دا دوستانک ان کی دا ظالمان دی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. تو وعدیتا کوي ستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونا او ستاسو بیبیان او ستاسو قام قبیلہ او مالونا چه تاسو کس گٹھے او تجارت چی اریگے تاسو دائے دا کوٹا کے دلونا او کورونا چه تاسو خوخوائے غیلران. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. دا دیر خوخی تاؤس دا اللہ و رسولنا او دا جہاد کل دا پلار کے. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. انتظارو کے تردیو چرابو لی اللہ تعالیٰ فلذاب. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ ثواب نور کی کامیابی نور کی قوم نا فرمانو تا. یقیناً مدد کرے تاثر اللہ تعالیٰ پڑی روز زیند جہاد کی اور خاص کر برز حنین کے. اذا عجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. کلچی تعجب کی واچولے تاسو دیروالی خپلی ندفنک دیروالی ستاسنا حس مصیبت. وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اور تنگ شوا پتا سمان ازمکا سرد فراخینا بیاو گرے تاسو دا میدان جنگنا شاکرن کیے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. بیارولی گا اللہ تعالی تسلی اخفل طرفنا پر رسول اخفل و صحابہ. وانزل جنودا لم تروها. اراویلی گلی لخکر دا ملائکو شتاسو ملیدین. وعذب الذین کفروا. اور سزائے ورکا کافران تام. وذلك جزاء الكافرين. اور دادا سزا کفر کرنکو. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. بیا توفیق د توبې ورکی اللہ پس دینا وشال رشو والی.
واللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بخنا کن کے رحم کن کے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، ایمان والو یقیناً مشرکان پلید دین، انہوں نزدیکی مسجد حرام کا پست دے کالنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور کیے تاسو غریبانا ذرے بے فواب کی اللہ تاسو دوجہ بفضل خلنا کو غاڑی۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالی پویا حکمت والے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کا دائے کسان سراچی مان لری بالا نپر دوستنے، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، اور حرام نہ گڑی ہا چ حرام کری اللہ دا رسول، ولا يدينون دين الحق، اور تابعداری نکی حق دین، من الذين اوتوا الكتاب، دائے کساننا چور کرشائی کتاب، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، تردی چورکی بری ٹیکس لرا پخپل آسمان میں، پدا سال کے شدید الذلیل اسپتونی پر ملکے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وَيَهُودَانُ عزير السلام بالله زوير، وَيَنصارى مسيح السلام بالله زوير، ذلك قولهم بأفواههم، دادری وناغانویس تخلودرین، يضاهئون قول الذين كفروا من قبلهم، مشابہت کی دی پڑے کی دوینا دمختن کافر سرام، قاتلهم اللہ انا یوفکون، تبادی کی دی لرا اللہ تعالی سرنگی دی اور دلے کی رحقنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، گنلی دین جان خلو پیران خل، اختیار مند حکم اللہ نہ سوام، دارنگ مسیح جیت مریم لرام، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حکم نہ شہیدی تا مگر دے چ بندگی دے خاص کی دے اللہ، لا الہ الا ہو، زگنشت اختار دا بندگ سوا دا اللہ نا، سبحانہ عما یشرکون، پاک دے اللہ دائنا شریع غسرائے برخوالا گنین، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کوشش کی دی چمڑ کی دی نور دا اللہ تعالیٰ پخلو انغواڑی اللہ تعالیٰ مگر دا خبر آئے چی پورا کی اخبلی رنا لرا اگر چی پلے گڑی کافران، والذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، خاص اللہ ذات پیرا لے گلے رسول قلب ہدایت و بحق دین، دی
دیر پارا چی غالب کیا غلرا پٹول دینونو اگر چی بدگنی مشرکان یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو یقیناً دیر دا مولانو دا پیرانو نام آمخاخری مالون دا خلقو پنا رواد طریقو امنکی خلقو را دا اللہ دلارنا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. خدا کسان دی جمع کی سروس انہیں خرچ کی دا اللہ بلار کے وبشرهم بعذاب علیم نزیر ورکاتی لا پازاب درناک. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. پاورس گرم ولی بشی تواثرس پن پورد جہنم کے داغلی کی بپائے سرا ددی تنبی او ددی اڑخنا ددی شاگانے. ھذا ما کنستم لانفسکم ویلی کی بدا غشیر چتاسو جمکڑو فلزانون لرام. فذوقوا ما کنتم تکنزون نو سکے ہا چتاسو را جمکاؤ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یقیناً شمار دمیشتو دا اللہ پریم 12 میشتری دا اللہ پر حکم کے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. داغر وزنا چھ پیدا کی اللہ آسمان و عظمکام دے 12 سلور میشتے دے عزت دین. ذالک الدین القیم دا دین دا اللہ دے ایک لکھو. فلا تظلموا فیہن انفسکم ظلم مکہ پر میاشتو کے بخل زانو. وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا. اور جنگ کا دا مشرکان سرا ٹول سرام لگا سنگ چاہی جنگ کی تاسو دا ٹول سرام. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اپوش یقیناً اللہ دے خاص مرگرے دا متقیانو. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یقیناً روست کول دمیشت دا حرمت دا زیاد والدے پا کفر کے. یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. گمراہی جاتی کی بسبب درید کافرانو حلالی دی دایو میں شیو کالو حرام گنی بلکال. لیواطئوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. دید پار آئیچی دی برابریو کی صرف دشمار داغے چا اللہ علیہ عزت ورکڑیم حلال کی بدے سردی ہاں چا اللہ علیہ عزت ورکڑیم. زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا يهدي القوم الكافرین. دولی شوی دیتا بد عملون دریم اللہ تعالی ہدایت نور کی دا سے قوم. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ساقلتم من الارض. ایمان والو سوج ساسو کلچویلی شتاس دا اوزے دا اللہ دا دین دا پار دا جال زان درنوائے تاسو زمکتام. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرام آیا خوشحال ہے تاسو پا دنیوی جن پا بدل آخرت. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل
ننری ساماننا دجن دنیوی آخرت پا مقابلہ کی مگر لگ دی الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما کنو جے تاسو د جہاد دبارا عذاب بدل کی تاس اللہ عذاب درناک ويستبدل قوما غيركم او بدل کی براولی بل قوم تاسو سیوان ولا تضروه شيئا نقصان نشے اور کو لیتا سو اللہ علیہ نقصان واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پارسی زبانی قدرت برن کرے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا کتاسو مدد نہ کوئے دین نبی سران سپروان نشتا یقینا مدد کرے اللہ دد سرام فاو چویست دلرا کافرانو دویمو ددواو کلشی دادواڑا پقار کی ناستو کلشی ویل دخ پل مرگری تا خفدان مکوا یقینا اللہ عظم مرگرے فانزل اللہ سکینته علیہ وعیده بجنود لم تروها نراؤ گا اللہ تعالی اخفل تسلی مضبوط والے باؤ اکلکی کو بدا سی لخکرو جتا سن لی دے لخکرے وجعل کلمت الذین کفروا السفلا او گرزل اللہ کلمہ خبران دا کافران اخکتا وکلمت اللہ ہی العلیا وخبرت اللہ تعالی دوچتا واللہ عزیز حکیم اللہ زور اور حکمت والرین انفروا خفافا وثقالا جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ اوزائے کسب کیا و قدرانے اور جہادو کے پخرچ کولو دمالونو دزانونو سراد اللہ دلال دپاران ذالکم خیر لکم من کنتم تعلمون داریر فیدمن نے تاسو را کتاسو پوئے لرائے لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک کوئے دوام مقام دا غزا سامان چاسان ویدائے حاصلی دل و سفر درمیانا خام خادی بستا تابداری کرے بدے گی ولیکن بعدت علیہم الشقام لیکن لرشے پدی بانی سفر وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معاکم زرد قسمون بکی دی تاؤست باللہ کزمگا وسوین من بتاؤست روات لوین یحلکون انفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون تباکی دی اخبر زاننا پدے درو قسمونو اللہ پوئے دے یقیناً دی خامخا درو وین عفى الله عنك لما زنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ما فکرے استانا اللہ فسو جاتا اجازت ورک دیتا دا پاتے کے دو ترائے شخصکارش ہوئیتا تا کسان چی رشتی نینی بوزر کی او پی جندل ویتا درو جن لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم اجازت نغاڑیستانا کسان چیمان راوڑے پا اللہ پر رسلیں دا جہاد کولنا پا خرچ کولو دا مالونو دا زانونو واللہ علیم بالمتقین اللہ دے پویا دم پا متقیان واندین انما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون یقینا اجازت غواړي ستانا پر خودلو د جهاد آکسان چی مان لري په الله پر رسنه
اور ډېر شک کی پرات دی زونه ځای دی پدای شخص پل کی گڑبڑ کار گئی ولو ارادوا الخروج لأعدوا له مدة ولكن كره الله بعاصهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين کدینت کڑے دوتلو دجال خامخات تیاری دے کڑے غیلہ تیاری لیکن بدگنی اللہ تعالیٰ ددی راپور تکی دل دجال دپارام نکلکی پاتی کرل پزے اویلی شوکینے سردکینا سنکنام لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا کوتلے دی تاثرہ پر سفر کے نیز جاتی کو تاثلنا مگر فساد ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ او خام خاص غلول بیکر ساسو پمینس کے پشو غلائم لٹوئے دی ساس دپارا الفتنہ دا فساد ورانے وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین اور پتاسو کی دی جاسوسان ددی دپارا اللہ دے پویا پدی ظالمانوں لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون یقیناً دی لٹولی دی فتنی ددی نمخیم اور چلونے جوکڑی ستار تکلیف دپارا قسمہ قسم چلونا تردے پورے چحق راغ و خارش و حکم دا اللہ و دی بدگنی ومنهم من يقول اذلی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا بعد دا منافقان ناری ویم اجازت را کما تا دا پاتے کے دلو ما پا فتنہ کی ما شوام خبر سے پا فتنہ کی خودی ورغر دے دل وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور یقیناً جہنم خامخار آگے رہن کے لئے ٹولو کافران لرام ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون کورسیتا تا خوشارین خفقی دی لرام اکورسیتا تا سمصیبت ندی ویم یقیناً من عمل کرو پخفل تدبیر بانے دینا مخیم نو گزی دیستانا پدا سال چی خوشالی گئیم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تو عائشر نرسی منتا مگرا مصیبت چی مقرکڑی اللہ زمن دپارا اللہ زمن مولا رے خاص پر لارزان سپاری ایماندار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين تو تاسو انتظار نہ کوئے زمن مبارک مگر یود دو خوشالو ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بيدنا ام انتظار کو بتاسو چوبر سے اللہ تعالی تعالی عذاب دخل طرف نہ آیا زمن بلا سنو فتربصوا انا معكم متربصون انتظار کا یقیناً منتا سرائیو انتظار کا ان کی قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين تو دیتا خرچ کا کب خوشالے ہو کب زور ہے چرین قبلی کی استاسنا یقیناً تاسو قوم نافرمان وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله انہوں من کڑے دی لرا قبل اولو دا نفقات ددینا مگر دے خبریں چی کفر کڑے دی پا اللہ و دا پا رسول ولا يعطون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون اور ناراضی دی مانزتا مگر پدا سے حال کی چی ناراستی اور معلوم نہ خرچ کی مگر پدا سے حال کی چی بری گنی
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تعجب کے روان شی تعالی ددی مالنا نددی اولاد یقیناً غاڑی اللہ تعالی دیر بارا سزا اور کی دی ذرا پر سبب دائے بجن دنیاوی کے وتضحق انفسهم وهم كافرون او زیبا ددی ساونا پدا سال جریب کافرین ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون وقسمون قیدی پا لا یقیناً دی خام خاص تاسونا دی ندی دی ستاسونا لیکن دادی دا سی قوم چیریگی ستاسونا لا يجدون ملجان و مغارات و مدخلا لواللہ الیہ وهم یجمحون کدی مندلے چرت زیر پنائے یا غارونا بغرونو کے یا سرنگنا بزمکا کے خام خادیبا ورگرد دلواغیتا پدا سعال کی شب ممنڈ بدلل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون بائے ددین ہا غری عیب لگئی پتاوانے پ تقسیم د صدقاتو کے نکور کرشی تدائن دی خوشحال شین اکور نکرشی دائن داوخ کی دی خبئین ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون او کدی رضا شے پائے چ اللہ دی لور کی اور رسول اللہ ادی ویلے پورا دے منگر اللہ زرد راب کی اللہ من تدخل فضلنا اور رسول بمرا کی یقینا من خاص اللہ تعالی ترغبت گم کیوں انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل یقیناً زکاتنا د پارا د فقیرانو دی او د مسکینانو دی او د کار کون کولی چې مقرری پائے او دا آغا شعرے چی مین اور کے دیشی دائی زمونتا او بازادولو دا سٹون کیرین او پتاوانیانو خلقو کیرین او دا اللہ بلار کی او دا مسافر دا پاران فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم دا فرس شعرے دا اللہ دا طرفنا واللہ پویا حکمت والدین ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن بعض د منافقان نارین چې بد خبرې کوي په نبی بسیم او وايي چې د خوار سو یا قبلین قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين تو دے قبل ان کے د خبر د خیر تاسو ایمان دری پا اللہ اور اعتبار کی پا مومنانو ورحمت للذین آمنوا منکم اور خاص رحمت دے دپار ایمان والا استاسنا والذین یعوذون رسول اللہ لهم عذاب علیم کسان چھ بدرزوی پر رسول اللہ پسین دیل عذاب دے درناک يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين قسمنا قیدی پر اللہ تعالی دل پارا چتا سو رضا کی اور اللہ داغ رسول حقدار دے دی چدی داغ رضا کی گدی مومنانی ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها آئے دین پوئیگی چچا مخالفت کو دا اللہ و رسول دا حدودنا یقیناً داغ دا پار دے اور دا جہنم میں شب پائے کی ذالک الخزي العظیم دا شرمندگی لویا دا
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم یرکی منافقان چی نازل کرشی پا مومنان داس صورت چی خبر ور کی مومنان لرا دائیں منافقت چی پسنو دا منافقان کی قل استعذئو ان اللہ مخرج ما تحذرون تو آئے ٹوخی کوئے یقیناً اللہ بخکار کی حاشے چتاوست یرے گئے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ کتدینا تفوسو کے نخام خادی بوئی یقیناً منگزان مشغول ولبم کولے قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ تو آیا پا اللہ و دا آیاتوں دا رسول بورے تاسو استہزاء کوئے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم بانی مکو یقیناً تاسو کفر خکار کرے پس دعوید ایمان ساسونا ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین کما فیکم گا دیوڈل ساسونا پس سبب دا توبیر آئی نو سزاب اور کو بلی ڈلتا دے وجنا چاہیدی مجرمان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سڑی و منافقات زنانا باعد دی دبازو پشانتی دی یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم حکم کی خلق تا دبدو کارونو او منع کئی دنے کہنا او بندی اخبر لا سنا دخرش فی سبیل اللہ نام نسو اللہ فنسیہم یرکڑے دی اللہ لران اللہم دی یرکڑے دی ان المنافقین هم الفاسقون یقینا منافقان دی بدکار دی وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها وعدك اللہ دا منافقان سرو منافق زنان او دا نور کافران سرا دا جہنم ہمیشہ بھی دی پائے اور کے ہی حسبهم دا اور دید پارا پورا دے وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور لعنت کرے اللہ پدی باندے اور ددید پارا عذاب ہمیشہ دے كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ساس حال منافقانو کافرانو وشاندہ کافرانو چستاسو نمخ کی تیرشین وغی دیر سختاسونا پتاقت کے اور دیرو دمالونو بلحاظ او دا اولاد بلحاظ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم نفیدی واغستیاغی پخپل برخد دنیا نو تاسم فیدی واغستے پخپل برخوم لکه څنګه چې فائدې غسیا کسانو چې تاسو نه مخکیو بخپل برخوم وخصتم کالذی خاذون او ورننه وته تاسو په باطل خبرو کې پشانت دای چي پکې ورننه وتیو اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا کسان برباد شیری دریا مرنا پا دنیا و آخرت کے اولائک هم الخاسرون او دا کسانم دیدی تاوانیان علم یاتهم نبع الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات این دی راغلی دے خلقو تا خبرون دائے کسانو چی دین مخی تیر شیرین
قوم دنو علیہ السلام و عادیان و سمودیان و قوم د ابراہیم علیہ السلام او سیدون کی د مدین اوڑول شی کلیم اتدهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون راغلو دی تذری رسولان خفخکارو دلیلونو ننو اللہ چی پدی بانے ظلم کرے لیکن دی پخپل زانونو بانے ظلم کہو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومنان سڑی او مومنات زنانا باید دی مرگرتیا کون کی دی زبازو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ حکم کی خلق تا دنیکو کارونو منکی دبت کاروننا او پابندی دماند کی ورکی زکاة او تابداری کی دید اللہ او داغد رسول اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم دا کسان خامخا رحم بکی پدی بانے اللہ یقیناً اللہ دے زور اور حکمت نوالرے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وعد کر اللہ مومنانو سڑو مومنو زنانو سرام دا جنتنو چی بئی گی بلان دے دائے ولی ہمیشہ بئی دی پائے جنتنو کے ومساکن طیبتا فی جنات عدن اور دا کورنو دا خوشالے و پاکورنا پباغنو دا میشواری کے وردوان من اللہ اکبر اور زامنتیاد اللہ دا طرف نڈیلوی نعمت دے ذالک هو الفوز العظیم دا ذکر شلنو دا کامیابی لویا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی جہاد کو دا کافرانو منافقانو سرام اوزان کلک کا دائی پا مقابلہ کی او زید ورطو دری جہنم دے او بد زید گردی دلو دا جہنم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمت الکفر وکفروا بعد اسلامہم قسمون کی دا منافقان پا اللہ چیدین دے ویلے خبر آدھا کفر او حال دا یقیناً دی ویلے دے خبر دا کفر کفر اخکار کرے پس اسلام اقبلنا وہمو بما لم ینالو او قص کرو دی دا مقصد چرین دے حاصل کرے وما نقمو الا ان اغناہم اللہ ورسولو من فضلے او بدنگڑی دی مگر دا خبران چلاہ دی لامات داری ورکڑی داو دا رسول دا فضل اللہ نام فَإِن يَتُوبُوا يَكُونْ خَيْرًا لَّهُمْ نکدی توبہ باسی دا منافقتنا دعوتی دا پارا غرائم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ او کریم مخواڑو سزا اور کی دی اللہ تعالی سزا درنا کب دنیا آخرت کے وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر انشت دیل را پٹول ازمکا کے سوک بچ کا ان کے ہون مددگار ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين او بعض دا منافقان نا غریش لو ذکری اللہ سرام کرا کا اللہ منتا دخپل فضل نام خام خام ما صدقات ورکو او خام خا شبہ دنے کار کو ان کو نام فلما آتاؤں من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون نار کلاچ ورک اللہ دیتا دا فضل خبل نام
شمتیاو کردی پائے فضل ورکولو مخواڑو دیدی مخگرزون کی فاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون نراوست اللہ تعالی دیلن منافقت دری بزلنو کے ترائے رس پورے چری بمخامخ کی اللہ سلام وسبب دری چری خلاف کو دا اللہ ندائے چری اغسر وعدہ کرے وان اپدی وجہ چری دروغ ہم ہوئے علم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب ایدی نپوئی چی یقینا اللہ عالم نے دری پپٹو خبرو دری پرازونو باندے او دری پجرگو باندے او یقینا اللہ دے خب علم لرن کے پپٹو خبرو الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات دا خلق دی چیبون لگئی پاغشا چو خوشحالی کو ان کی لی دا مومنان نری پور کولو دا صدقو کے والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم آغا صحابہ شین ممی مگر خپل کوشش او کڑاو ندیائی پورے مسخرے گئی سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم مسخرے بو کی اللہ پتی پورے او دیر پارا دے عذاب درناک استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم کبخنا غاڑے تدیل راو کن غاڑے بخنا دیل راو کتب خنو غاڑے دیل راو یا کرت نو ہی چرے بخنا نکی اللہ دیتا ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا يهدی القوم الفاسقین داد دیو جن شری کفر کرے پا اللہ و پر رسول داو اللہ تعالی بخنا نو نکی دے قوم نافرمانتا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف الرسول اللہ لوئی کئی اپا تکڑیشی خلق وخپل کی ناستلو د جہاد نا شاتد رسول اللہ نام وکرہو ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ او بدگنی چی جہادو کی دی پخرش کو مالونو دزانو دا اللہ پلار کے وقالوا لا تنفروا في الحرم اوائی دی نور تم موزے تاسو بگرمائے کے قل نار جہنم شد حرا لو كانوا يفقهون تو آیا اور دا جانم خڑے سخ گرم دے دی دنیا نام وکدا خلق پیدے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نو بخاندی دا خلق لگ زمانہ او بجاڑی دیر زمانہ بدلب اور کے ریشی دائیں ملنون چلیے گئی فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ کو واپس بود دیتا اللہ اور ڈلی تدنی منافقانو نام اوستان بیا اجازت واڑی دا پار دا وطلو دا جہاد وقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا وعشر موزے ما سرتا سوی چرے اور جنگ مکو اے زما مرگر چاکم دے اس دشمن سرام انکم رضیتم بالقعود اول مرت فقعدوا مع الخالفین یقیناً تاسو رضاشیے پکینا سلسرا والذل نکینے سرد پاتی کی دن کو نام ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم ولا قبرهم او جنازہ مکو آپ یو اس یو تن مانی ددین چمڑشی چرے امود رگا داقض قبر پخوا کے دعا دپارا انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون یقیناً دی کفر کرے پا اللہ و پر رسول اللہ
امرشی بدا سیال کی جدی بدکار دیم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتعجب کے ناشی تعالی دی مالنا نظری اولاد یقیناً غواری اللہ تعالی سے عذاب ورکی دی لرا بسور دائے بدنیا کے او زیبا ددی ساؤنا بدا سیال کی چی بکافر وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ او کلچے نازل کرشی او سورت پدے مضمون بانی چی مان لرے پالا او جہاد کو اید رسول مرگلتیا کے اجازت طلب کی استانا طاقت والدینا اویج منگا پریدا چشو منگا کے ناسن کو سرام رضو بین یکونو مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضائل دی پرے بانے چشیری زپات کی دن کو زنانا و سرام امہر والے شید دی پزنو بانے ندی سپوئے دن لریم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لیکن رسول کسان چی مان راوڑے دا مرگر تاکیری جہاد کی پخرچ کولو دمالونو دزانو اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون او دا کسان ددید پارا غورا غورا ثوابو ندی او دا کسان دی کامیاب عد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذالک الفوز العظیم تیار کرے اللہ تعالی دل جنتنا شبئی گلان دائے والے ہمیشہ بیدی پائے کے دا کامیابی لویدا وجاء المعذرون من الاعراب لأذن لهم ارال دروغ بانی کو ان کی وان نشان دید پارا چیت اجازت شیر پر خضل دجال وقاد الذین کذبوا اللہ ورسولهم اوکینا سا کسان چی دروغ ویلو اللہ ورسول تا سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم زرد اوبرسی کافران تددین عذاب درناک ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله نشتا پا کمزور خلقو نپ مریضانو ونپائے کسانو چی نمومی ہاگا مال چی خرشی بسفر کے سگنا کل چی خیر لٹی دا اللہ و رسول دبارا مال المحسنین من سبیل نشتا پا خیستکار کو ان کو بانی سلار دا ملامت یا واللہ غفور رحیم اور لائے بخنک ان کے رحم کو ان کے وَلَا لِلَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ انشت گنا پاغشا شکل تالراشی دید پارا چت سورلی ورکی دیلرام تورتو اے زخنمو ممہا سورلی چتا سب سوارگم تولو وآیونہم تفیدو من الدمع حزنا لا یجدو ما ينفقون ندی روان شی بدا سیال چسترگی ددی ڈکی دوخنا دوجر غمنا پدے خبرائے چری نمومی ہا غمال چی خرچگیم انما السبیل علی الذین یستعذنونک وهم مغنیان یقینا اللہ دا ملامت یاشتر پائے کسانو چستان اجازت غاری و حال دار جمال دار دیم رضو بین یکونو مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا يعلمون رضائد دی بری چشی دی پاتی کی دن کو زنانا و سرام اب مہر لگو لے اللہ دی بزنون دی سپوین لریم